Yesu nashimwe cyane inshuti z'umusaraba, muraho neza bamama bapapa n'abandi bose munyumviriza, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tuje kuganira rero kubijanye n'ibanga riri mu ibi bintu, gusesa intanga hasi no gukoresha amakondomu ku bantu bubatse b'abakristo. Aba nibo nje kuganira nabo. Haleluya. Tuje kuganira, nje kuganira namwe ibanga riri mu biriya bintu, nubwo abantu bariko barabikora banezerewe, noneho nje kubasigurira kugira ngo umukristo wari we wese niyabikora ejo bundi ntazavuge ngo rwose ibi ntabyo narinzi. Amen. Dusenge Imana rero kugira ngo menyeshe ijuru ko nageze, hanyuma rimanuke. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Mwami Yesu, dore ndi imbere yawe, ndakwinginze Yesu Kristo ngiye neza, dore nahageze nje gukora umurimo wawe. Data ndakwinginze ijuru rimanuke risange maze rinkikuze, ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Nta yindi Mana iri hatari wowe Data, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Haleluya. Urakoze Data, urakoze Mwami, ndakuretse abantu bawe, ndakwinginze Data wa twese ubahe kumva no kumvira, sabye nize kubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane bene Data. Nkuko nababwiye rero nje kubasigurira amabanga ari muri biriya bintu, nubwo abantu ari byo barimo barakoresha cyane, baba abakristo baba abantu batari abakristo, mbese bose barimo barabikoresha, ari ugutinya gutera umugore inda. Kuriya gusesa intanga hasi rwose mwene Data ntago ari byiza, kuriya kwambara amakondomu ntago ari byiza uri umukristo. Buriya urazi iyo usheshe intanga hasi, hariho abagabo barimo barabikora ugasanga barimo barabonana n'abagore babo muri ya mwanya w'intanga zo kuza, agaca vanayo agaca zisesa hasi. Hakuzisesa mu mugore hagati, azisesa hasi. Buriya umuntu ntago abazicakoze, ntago agisobanukiwe. Iyo aba wagisobanukirwa ntago wakongera kubikora. Icyambere ni icyaha ubukoze kubera ko uba wishe. Icyo ni cyambere, uba wishe. Urashobora kuvuga uti bese nabanishe nabana, ziriya ntanga nabana, ziriya ntanga ubona nabana. Haleluya. Nabana uba wishe. Buriya ziriya ntanga iyo uzisheshe hasi, ikintu ubukoze ikintu kibi cyane. Ubutanzi kimazi, niba utarubizi, ubutanzi kimazi kwa shetani. Kubera ko hari abadayimoni bajejwe gutora ibimazi, kandi wewe mu buryo bw'umwuka ntushobora kubimenya kubera ko utabizi nyene. Mu buryo bw'umwuka ari abadayimoni bajejwe ibyo bintu. Izo ntanga rwose ubutanze abana kw'ikimazi, bombe se baca baza gutora kandi baragushimira. Ntushobora kubimenya, baragushimira ariko ntago bimenya, kubera ko uba ubahaye amaraso yawe. Ayo maraso yawe nayahe? N'abana bawe ubahaye, n'abana bakuvuyemwo ubahaye. Ubahaye abana bawe, wewe urabikuye, urabatanze, ubatanze hehe? Ikuzimu. Rero iyo uri kurakora ibyo bintu, Imana yo mu ijuru irababara kubera ko uba wishe. Bamwe muri ko murabikora mutabizi, ariko noneho mukagira ngo muri ko murikiza, muri ko murashaka kubyara ku rugero. Icyambere cyo ndakubwire ko uko kubyara wewe ntago umva kugira ngo ubyare si wowe uba wabishizemo imbaraga, ni Imana irema, wewe ntago urema.
umva iriya ni systeme Imana yakoresheje kugira ngo izirema. Ariko wewe gufata intanga zawe ukazisesa hasi ukaziha abadayimoni bakazinywera. Abadayimoni barazinywera pepe bakazijana kandi bakagushimira wowe ntubimenye kubera ko ubahaye ikimazi. Ikindi amakondomu, abantu babonana bambaye amakondomu, abantu babana bambaye amakondomu, ziriya ntanga uba usutse mu ikondomu ukazisuka mu ikondomu, icyambere ubuzishe ntabwo aba ari nzima rwose. Intanga zinze zisoka hanze zigatabwa hariya ziba zipfuye. Ziriya ntanga urinze uzisuka muri kondomu ubuzishe. Kuba byonyene uba wazisutse mu ikondomu mbese uba ugeranwa nk'umwicanyi kubera ko Imana ikubona nk'umwicanyi. Ikindi abadayimoni bacagenda bakazitora kubera ko ari abana ubutaye ubahaye naho nyene ikimazi. Uba ubahaye ikimazi kivuye muri wewe, ikimazi abana bawe amaraso yawe babagiye kuyanywa, bagiye kurya abana bawe. Buriya n'abantu bakorora inda, abantu bakorora inda ngo n'amaraso ngo nta na kimwe, wewe mu buryo bw'umubiri ubona kara amaraso koko. Twebwe mu buryo bw'umubiri tubona kara amaraso, ariko mu buryo bw'umwuka n'umuntu Imana abamarayika baza gutora umuntu, baza kujana umuntu kubera ko aba ari umuntu kwakaba hariho utuntu duteratera mwari amaraso byerekana ko ari kazima. N'umuntu ubutaye nubwo ubona ari amaraso reka kuyafata minenegwe, n'umuntu rwose ubuvanye muba wishe. Aho yasutse ubona kara amaraso, ariko abamarayika bajejwe gutwara abana bo baca bamanuka bagatora umuntu, umwana kabisa kandi akwije ibyangombwa. Ntabwo baza gutora amaraso mu buryo bw'umwuka n'umuntu. Bariya bose ubona muta mu buryo bw'umwuka rwose Imana ibabona karabana, ariko mwebwe mukabigira iki mukabifata minenegwe yamara Imana ikirabona ko muri abicanyi. Umuntu yubatse ntago aba akwiye gukora ibyo, ntago aba akwiye gusesa intanga hasi, ntago aba akwiye gusesa intanga hasi, ntago aba akwiye kugira iki kuja mbese gukoresha amakondomu. Haleluya. Yesu nabagire neza abariko barabikora, gusa nimutagenda ngo mwihane icaha cyo kwica, biza neza ko muri ko muragenda n'icaha cyo kwica. Nimutakihana rwose ntago nzi ko mufite ijuru, kubera ko icyaha cyari cyo cyose umuntu atacihanye nta juru afite. Haleluya. Subiremo, izo ntanga zawe usesa hasi uri kuraha shetani kimazi. Izo ntanga zawe uri kurasesa mu makondomu uri kuraha satani kimazi, kandi aranezerwa kubera ko ubumuhaye amaraso yawe rwose. Amaraso yawe aba yagotomeye neza, aba yagotomeye mu buryo bw'umwuka. Murazi ko shetani ari umwuka, abadayimoni ni umwuka. Ikintu cyose umuntu akora ngaha ku isi mu buryo bw'umwuka hari ukuntu kiboneka, kigaragara, hari ukuntu kigaragara. Nawe ubwawe hari ukuntu bugaragara mu buryo bw'umwuka. Buri kintu cyose hari ukuntu kigaragara mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Umuntu wese yaba ari karakora ibyo bintu n'ukuri akwiye kugira iki, akwiye kwihana. Hariho n'indi video nafashe
yo kwigisha abamama ukuntu batwara inda ku rugero, nayo nyene nivyakunda ndi buyipostingeho. Abamama nukuri iyo video ndabinginze muyirebe ya ibyo mwokora kugira ngo mutware inda ku rugero, mutarinze kuja mu mafamilia planning, mutarinze kuja kwiteza inshinge. Nukuri bene datero muriko murafata intanga zanyu mukazisesa hasi rwose, muriko murakora nabi. Imana izayibahanira nimutihana. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana nyine ngabo, ndagushima ndaguhimbaje, ndagushima kwa magambo by'abantu bawe. Ndakwinginze Yesu Kristo wagiye neza abantu bose bari kumva ino video, ni mwiza rya Yesu Kristo. Amen.